درخت چنار به خاطر En önemli yerlerden biri bu mahalle Paçinar almış ismini. Çünkü bir de Çınar ağacı var imiş. ما آخرین درخت یادگار از اون باغ دوره سلجوقیات تا چند سال پیش Selcukluk هنوز توی این devrinin محله en son yadigarı bu ağaç oluyormuş. بیرونه این مجموعه این درخت duruyor دیگه mu? هست. Alanın درخت هست؟ آره اینجا Abi göstereyim. تا حدود 38 سال قبل هم این درخت توی این محل بود 38 yıl önceye kadar da bu ağaç bile var imiş. ولی بعد از گذر 1000 سال این نهر آب دیگه تبدیل به یه جوب آب شده بود Ama sonra bu nehir zaten kurudu. اومدن یه جوب آب نمادین درست کردن که دیگه Bir آب tane بیشتر sembolik olarak öyle o nehrin Kanal kardeşine kanal gibi و kurmuşlar. این درخت خشکیده چپ شد تو خونه ها و مغازه های این محل وقتی این درخت افتاد اینقدر بزرگ و تنومند بود که با ترید زر شقیقه اصلا نمیتونید Bu ağaç zaten şeydi, düşenden sonra o kadar büyüğüydü ki tırla geldiler bu ağacı zaten. به ناچار با هلیکوپترهای بزرگ شونیک تنه های خشک این درخت ها انتقال دادن تو باغ موزه چلسوتون Çeheztun Sarayı'na helikopterle bu ağacın karşını چون götürdüler. یکی از Kimin سندهای sarayına? Çeheztun Sarayı'na gideceğiz o ya zaten. Anladım. 40 turnluk saray. چون یکی از سندهای مهم تاریخی این مجموعه است Çünkü حتی از en تنه های önemli خشکش bilgilerden zaten bu ağaç. درختش هنوز نگهداری و محافظت Çeheztun Sarayı'nda 40 turnluk sarayda zaten simde duruyor. این سرگذشت خود این مجموعه بود Bu که tamamen bu در mecmuanın hikayesi. چه اتفاقایی براش افتاده این نه، olaylar سنگ oldu. مزاری که اینجا هست رو براتون از